Kia ora korua. The Māori Language Awards launched in 2004 to recognise excellence and innovation in revitalising te reo Māori. This year's awards drew 31 finalists in 13 categories. Communities, businesses, iwi groups, iwi radio and television makers all vying for recognition. But nothing could outshine the spirit and commitment of Ka Williams, who took the Takutoa Takimano Award, following on from last year's winner, Professor Te Wharehuia Milroy, also of Tūhoe. He pautoko manawa ki te whare wānanga takiura o ngā kura kaupapa Māori. He wahine e koe eke ki ngā pae rūmaki reo. Engari ahakoa tērā he wahine e mautonu ana ki te tikanga. He wahine e mōhio ana ki te whakaiti. E rahi ngā tāngata kai reira he pai ake ia. Ahakoa koa neke ati te rima te kautau e ako ana i te reo, e kore eke ki te taimata o te mōhio. Ka mahi tonu. Koe ni taku kōrero atu ki taku hoa. Ki taku mōhio ka are mutu tēnei mahi te kai whakaako. E kore mutu te ako i te reo. Kai te ako tonu au. Aha koa ka whakaaro te tangata mōhio i te reo kao. He ako. I tērā wānō hoki ka hore he wāhanga mo te reo i roto i ngā kura. I mai i te wā, i tīmata hau, i roto tonu i te kura tuatahi, engari i te kura tuarua, nā te mea karekau he Māori i roto i te kura tuatahi. Engari i roto i te kura tuarua, i hukarere, I akoa hau i te reo Māori. Me taku tūmeke, he Pākehā ki i te ako. Engari ko ia te kai whakaako o te aute me hukarere. Nō reira ka miharo au, nāna tonu i tuhi tēnei puka o te kārawarawa. Ka whakaaro au hea tērā mea te kārawarawa. Me taku kore take, ki te mahi kārawarawa. I roto i tērā, i muri mai tērā, a kene pea nā te Māori, i reo Māori au, i hiki i roto i te kura tifikete, i te tifikete urunga atu ki te whare wānanga. I tērā wānō hoki he Pākehā te kai kawe i te reo, ki te whare wānanga o Tāmaki Makaurau, ko Bruce Biggs tērā. E ako ana i te reo anō nei he reo tauiwi. Engari ahakoa e kore te muemua i Memiti. Ko tērā āhua pea o te aukati mai taku reo i te wai haere au ki te kura. I runga i tērā, i noho mumua hau mo nā tau e rua, e toru pea, i tuatu tērā, i whakaaro au kai te haere au ki te kura hei kura māhita. E kore i heke mai i tērā whakaaro. Tino kore. Ahakoa i tū angitu a Tūhoe, tērā no te kōrero e hara te mahi whakaora i te reo i te mahi takitahi. Engari he mahi takitini, i reira no te rangatahi e hiki ana i te kaupapa. Ko Michael a raiwa ko te rangi mōnua rangi hau. He matua kēke he ira mutu hoki. Tērā pēr he taonga tāpai atu ki tētahi o nā pāpara o Tūhoe a te rangi hau. I eke panuku rāua i roto i ngā manu kōrero. Riro atana i a rāua te wāhanga, te rāwhiti ihaka, me pei te hurinui. Kua whātau ngaiho a Jeremy Tātere McLeod i tōna tūranga pau arataki reo o Ngāti Kahungunu. A kei te tino eke kai te kitea hoki nā hua o ana mahi. I riro i te iwi nei nā tohu e rua, te tohu hapori me te tohu huia te reo. Ka hore kore a tōna wā, ka eke ko etahi o enei ki te taumata o nā tohu mo te reo. Pai no mo tēnei māre kura o te reo, ko te pātai, ko wai tēnei tohu. Mea ta whakaaro. Engari e kore ngaro te ia o te pō. A kene pea, ko te reo te mea hei whakaatu i te tangata Māori, ko wai ia. Ko te reo, ko au, ko te reo.